Panyekran halor kaan jong sarkar pedang belasan syar ka seng BJP hapok kalama ka National Democratic Alliance NDA hene kesengi ka khatnyo terik ujiliu ka seng san partai ka wei na ki blok jongka kata ka soyong blok Congress Committee ringkat ka jingkershan da ka kanun jong ki kentai jong ni ka seng hakini ka jela ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress Committee kila pelong da ka jingelang pajba ayu soyong pen pau ya ka jingpersha ya ka an jong ka sarkar pedang ka belakang ben beteng ka jingpenyap ikimasi pat bamdo hakini ka jingelang lai dan lang ru MLA kini ka thanya ka por belong ru menteri ke sarkar jilla ketenat kampo yeng uba HDR lingdo nang tau vice president jong Meghalaya Pradesh Congress Committee ba John F Karshiyeng ke president jong Congress State Mahila ka Kong Job Lin Shilla secretary jong Congress East Kasil ba SG Kongyong vice president jong Kasi Butchers Welfare Association ba Generous Warlapi patkiwe di gino ilam jong seng Congress kadi kam syem muslim ngiru ngirang menuhi mentah kawan kensan kadi ka an khla ba on khang lo ya ke jing shot o masi habaro ko we gari ngilos no susu balang bana kita kinong kit kam juki ba omman nginum khang do bangin pendi banginum khang ya kado hapo gajala no is jongkari India andre ila su sung tho hi ba kani ka baro kasulong tangganya man kring namar ba kajala jumi kelajan poi sakata kalumpung tegi miang hang ni hakanu berkom ru kalong kawe kabangi wismo batkeli yana yapi om tang mangi kinong khayi nrei kum kipa kajala atu kala mo balong kata ba on khang no ya kajing bam do mesti ni kata kawe ni bo kajing keli balada kawan urlong kani kamu kalakta sibul ya kajing smau jonga jompi namar baka sarkar BJP menta kasdang menpenya ya gari India jongi da kajing smau niam te ka bangi syami menta ke bangi ya tengku kalong ba itu ki mahajan ki bajuan ra ki mesti hangti apa kayo kena para kiloong ni la syam sitom sisa ban wanrat ki mesti nomor koi kalong ba haki puar meno ni dek tangi ki kulit tegala ada hi karukom ka dustur ka bationg ni hak hi ka punha san pho tengka la ni sispak tengka darem san spak tengka ndai ka basmosi minta kalong ba ka sarkar BJP kala pensiun ya kini ki gau raksa ka bahala de yo ki masi ki bom ni ki bril ba ki simru wa ya kajing imleki kalau kau basmi hadu kata kata te lemba ka dia ru ngan keren ru ya ka ba ni kunti pada jong ka jela ni dan kam ni bangin semua bangi haban kendit penriu ya ka dia ka kam om bangin susania ya ka bam nopo kiwe ki jela re ladang ni persang ya ka dia ka kam apa kari ke jongi kamlong ko adu kata ila ban persan ni ban peni ya la ka jong ka ma ya ka jong ka bang kadi ban dawa na ka sarkar India magadai ban wendo si sedot ya kani ka hukum ya kani ka organ ka bakala peni ka arkulai tarik jong banai be ban khang ban nom syasyo bandi bantir masih na kabanta ban syodot gomba bangi ki khasi kirulom hibaro kamtam kiba khabduna ka jinyo ni kham im agabam do masih telagale lakhang no yakabam ka jungi hangno kata ka hop jong ka jinglong brio ka jongi kandon kan kita sibol kumbla batai menne ibaros kabangong epi kabaiwan hangne banya smokia lang nakabanta ka ni kakam iklaman hangne imday umambar jong ka kongres aray iwan hangne biya hap Bai ismo ya hap
Baka nay kadai ka kamyap kamim ka jonggi ki pai ba dong som sidong hagani kari. Kijinge ki bania kendu. Lada kangia ka bam do masih. Toh harai kumbala batai menne. Ki barami ri masih. Sanu gempoi. Kin ri masih. Kila aban subsa bam sa. Lada kim laban di. Kinong oddo masih sanu genlek. Kinong di do masih sanu genlek. Kakam kan tawa. Ya kim sanu genlek. Sanu gin yokam. Bono man ay kampat. Gede ban gede tawa. Tengas ko bakum hakani kapo. Ngiri ban ya klet ya kajing semua parti. Kum kacat benriu genwan. Ngin ya kunlang. Ngin ya trailang. Na kabanta badiale persya ya kadi kecing kala bakta ya kacat benriu genwan.